Canavar. Maşallah. Robin. Nurlanbay gel. Gel. Xudoyo jarashqanimlar, o'zingizning jeytlaringizni qo'llayman. Kirishdan sizlarga omon esen, yengish bilan aytdim nasib et. Amin. Mastarda chiqdi. Ketdi do'stlar. Bizim balvanlar buyursa finalga betleş. Finaldık betleşke çıkıp baratkan uçuru. Mınaki qarab qo'llaç ne degan ko'rinish do'stlar. Hazır final, köpten kütкен final saat 11:00'de басталады. Ал менің қасымда Қырғызстан ұлттық құрамасы Жолдасбек мырза, бас бапкер және команданың капитаны. Бүгінгі ойынға деген жоспарыңыз қандай? Жалпы екі елдің ынтымақтастығын сақтау ол бірінші нөмірде болады, ал екінші нөмірде ол ойын. Сондықтан жоспарыңыз қандай? Құдай бұйырса мына күткен 5-ші көрермендер ойын финалы келді. Біз та Құдай бұйырса мына 2 айдан бері дайынданып ушул күнгө дайынданганбыз негизи. Мен Құдай бұйырса мына финалга чыгып атабыз. Казак Кыргыз эки команда күчтүү. Мен бұйырса ойын таласына чыгып атабыз энди. Эки элдин ынтымагы үчүн Құдай бұйырса азыр ойын жакшы жана таза өтөт деген ишеничтебиз буйырса энди. Ал жоспарларыңыз қандай? Қорғаушылар, шабуылшылар барлығын өзіңіз жасақтап қойдыңыз ба? Ойын Құдай бұйырса өзүнүн ар күнү өзүнүн жумушубуз бар. Ошону эми Құдай бұйырса тагат караң аракет кылабыз. Ал қадірменді көрермендер, менің бүгінгі кіл мықтыс. Мен тұрып, сен атайын дейді жігіттер. Сақтылық тілейміз. Осы құрамда Қырғызстан құрамасы Қырғызстан сіздерге жеңіс тілейміз. Алдағы ойында сәттілік. Даярдык башталды буйрса достор. Балдар аттардын белдерин тартып, кийинип башташты. Кудай буйрса, мынаки капитаныбыз Жоки Орозбаев. Жоки, Алла таалам жар болсун силерге. Кудай буйрса, ушул 11 желдетиң менен ушул колуңдагы желекти көтөрүп Кыргызстанга кирип барасыңар деген үмүттөбүз чоң. Кудайым жалгазын. Кырсыктан алыс кылсын силерди. Ушу 12 балан жана 12 атты. Айда жаныбарым, Желтаман. Сен бүгүн биздин намыс сенин колуңда. Баракелде. Достор, мынаке Орус данча каргым акылбыз достор. Жаныбарым туйлап турат, жүрөгү сезип. Алла таалам жар болсун сага, кырсыктан алыс кылсын. Сенин колуңда буйруза бары. Дедим, ийгилик, ат жалды жеңил болсун. Суу самыр достор. Мынаке ушул биздин курамдын, биздин мамлекет, биздин кызыл желегибизге салым кошо турган аргымак. Жаныбарым ат жалды. Көбөдө кырсыктан алыс кылсын. Алла таалам жар болсун. Куанта ийгилик. Байтору. Мына достор. Эң Кудай буйрса, Алла таалам жар болсун, кырсыктан алыс кылсын жаныбарым. Бизге ушул канча жылдык, канча убакыт мээнет кылдык. Салымын кошо бер жаныбарым. Ушуга ийгилик, ат жал жеңил болсун. Бияктан өтөлү. Азия аргымага достор. Жаныбарым кырсыктан алыс кылсын. Алла таалам колдосун. Алла таалам колдосун. Бисмилла, бисмилла. Майрамбек, ийгилик. Ийгилик, давай. Только. Роки достор. Роки, мынаке биздин буйрса жеңишке ушунаттын салымы сөзсүз болот деген ишеничтебиз. Алла таалам жар болсун сага жаныбарым. Өмүрбек колду бер. Дух түшүрбөгүлө, Кудай буйрса. Бары жакшы жайындабы? 40 мүнөт ойын таласын көзөмөл кыла болду. Кулакты жапкыла, эч кимди укпагыла. Ийгилик, ат жал жеңил болсун жаныбарым. Ийгилик, Өмүрбек. Алла колдосун. Картеш буйрса ушул аттында чоң салым болот деп үмүт кылып турабыз жаныбарым. Сен мыктысың, Картеш.
Sen mıhtısın buyursa. Bizim komandaga salım koşasın. Ерсултан атжал жеңіл болсын, игілік. Туман достор. Бүгінгі Құдай бұйырса ушул арғымақтан жақшы салымдарды күтіп атабыз, жануарым. Жүрегі сезіп тұрабым, не Алла Таалам қолдасын. Қырсықтан алыс қылсын, жануарым. Ырыс келді, игілік. Давай. Алдым қалды. Данчакты тарттым. Фаворит. Мына достор, фаворит, Құдай бұйырса. Ушул ат биздин бүгүн намысты оюнубузга жарап берет деп үмүт кылып турабыз. Үстүндөгү балбаныбыз, алдындагы атыбыз кырсыктан алыс болсун. Алла Таалам өзү жар болсун, жаныбарым. Манас ийгилик. Давай. Кеттик достор, дагы ким калды? Эмко, ассаламу алейкум. Жаныбарым, малыш. Аттарга дагы калоо тилек айтып атабыз. Ушулар Құдай бұйырса жеңишти алып келет экен. Сага дагы ийгилик, атжал жеңил болсун. Жаныбарым. Нурзаман. Иляс. Жануар мыктыбы? Мына карагыла достор. Мамызды алып берет буйруза ушул атыбыз. Коргонун жакшы карап берет буйруза. Ийгилик, Иляс. Баракелде достор. Чакырып атат старт жака. Старт жака жөнөйлү. Ha жануарым ey. Карагылачы могу. Мустанктын жүрүп бараткан. Жануар сезіп атқан шығар үстінде қызыл желек тұрған. Мына достор, біздің құрама команда стартты көстөй бет алды. Азыр бұл жақта комиссиядан, осмотрдан өтішет, албетте екі тарап тең. Машалла. Машалла. Алла Таалам қолдасын, Алла Таалам қолдасын. Мына журналист, блогер, кыскасы барын чагылдыра турган жигиттердин баары ушул жакта кызмат кылып аткан учур. Болды, үч адам бар. Үч адам. Аландар менен жайсыз аркага чыгарып бересиң го? Болды. Натурбай, бар. Bismillah, dostlar baştaldı öşentip Қазақстан, Kırgızстан'ın kurama komandanın betteşi. İyilik, atjal жеңил болсын. Bismillah. Maşallah, barakelde jigitler, iyilik kalайбыз. Алкынып турган жануарлар карагылачы моолар. Баракелде манас, ийгилик, атжал жеңил болсун. Өмүрбек, ийгилик, атжал жеңил болсун. Кетти достор, биз үчүн менен биздин эки. Анда ары көстөй өтөлү, старттык жака. Бет маңдайга өтүп туруп ошол жактан кызматты уланталы буйрса. Мына достор, Астана Қазанат ат майданы өз кучагына алган күйөрмандарды көрдүңөр да. Бардыгы деми ичине батпай турган убагы. Бул оюн ушундай экен да. Эмне кылабыз? Кеттик. Ой. Кеттик достор, стартка чыкканга чейин барып калайлы. Мына командалар трибунаны көздөй бет алды. Достор, ел атат Кыргызстан жана Казакстан кубрак құрама командаларынын оюнчулары. Ендеше біз командаларға өздеріңізге таныстырып өтіп боламыз. Әрине, қазақ халқы қонақжай ел болғандықтан бірінші Қырғызстан Республикасы құрама командасымен таныстыратын боламыз, құрметті көрермендер. Қырғызстан Республикасы құрама командасы бірінші нөмірдегі ойыншы
Barışbek Şamandoz. İkinci numarada Sultan Ulu Kumanışbek. Üçüncü numarada Sarımbek Ulu Basman. Dördüncü numarada İsakov İlyas. Beşinci numarada Gülebekov Yerman. Altıncı numarada Anatoliya Esengenda. Yedinci numarada Ömür Ulu Kuşubay. Sekizinci numarada Andarkan Ulu Yersulman. 10. numarada Yersibekov İmirman. 13. numarada Niyazov Onas. 11. numarada Rıstibekov Ayranbek. 12. numarada Esenova Ömürbek. Komanda yetakçisi Abdurahmanov. Yerman komanda kurucusu Kumandan Kuralibek. Қазақстан Республикасы құрама командасы bundan өмір сапында өнерлі көрсетеді құрметті көрермендер. Бірінші нөмірде Тұрғанбек Құрманбек Шабандоз. Екінші нөмірде Айтан Дәулет. Үшінші нөмірде Әзімбай Бақытжан. Төртінші нөмірде Жамалбеков Арман. Бесінші нөмірде Нышанбеков Абылайхан. Altıncı nömrde Tuğaybayev Kulajan. Yedinci nömrde Asım Yıldız. Sekizinci nömrde Jarılkasım Yernar. Dokuzuncu nömrde Alimboy Yernar. 10. nömrde Bayturiyev Ulan. 11. nömrde Kurmanbay Yeşam. 12. nömrde Ahmet Adlet Cavandoz. Komanda жаттықтырушысы Озанов Нұрдәулет, команда жаттықтырушысы Манкеев Ақылбай. Қымызбаев Ақылбек. Команда каттадегі төрешілер Тұрашев Арман Меңдіғалиев Ақылбек Кенжебеков Бақытжан. Қос командаға сәттілік серіктеріміз болсын деп алаңға шығаратын боламыз құрметті көрермендер. Sabırlıkla sağlık görüntü olamız. Oturak. Bilemiz, varlığımızda şu cankiyerimiz bırak degen belli. Ha canavarlarını. Halkınlarını qaraqlaçın oğlardan. Құрметті көрермендер, көз командада мына металл ерекендігін көрсетіп Baştaldı dostlar. Айдағыла басқыла қамшыны. Шабандоздардың сұрағы талмай тақымы тастай болсын деп бір алаңға шақыратын боламыз. Сабырлыққа салайық. Бұл қысқырығымызды сабырлыққа сала тұрайық. Себебі қазір ойынның барысында не болып жатқандығын байқамай қалуымыздан мүмкін. Сондықтан да төрешінің қазір белгісі берілгеннен кейінгі шақта ойынның алғашқы сәттері бастау алады. Сондықтан да сіздер менен біздер болып Қалсын ышқырғы жаңырды достар үшін бірінші тайым башталды. Қана жігіттер. Баракелді, мықты қорғануыменен келіп атат. Başında baştaldı. Barakelde Jockey Bayla. Adegence Қазақстан құрама командасының oyuncusu dostlar. Bu vakti yengip жерден alıp çaldı bettep jöneldi Қана қорғаушылар. Ынтылғыла алдыға. Barakelde жер таман. Ayda. Ay, жалғыз шығып қалдылар. Баратат. Дегенше. Ой, қандай болып атат достар. Onlar алач. Қорғану мықты, бұйырса көстеген азырынша. Ой, салым болды достар дегенде. ойынның алғашқы минутында Салым болды. есебашты құрметті көрермендер жеңіс Белмойлы сександар. Dear ladies and gentlemen, the point is ordered by the national team of Kazakhstan by the player under the number 9,
Алимбай, Ермак. Ой, aldağa çıkıp gitti o, qaqarbaş gerek. Hayda. Jettin Emirlan, jettin Emko. Barakelde. Jet, oy, gedince, Qo'ntay, alacaktan dastan gel atak dostlar. Outkayda. Out. Jekeme dostlar. Jekeme. Al göröldük kim çıkar ekan. Mana o'rtada chekmajak. O'rtada chekmajak chiqarib o'z komanda. Kras chiqqan ekan, Shistoko chaynalar. Yermat Chabandoz bilan Qo'ydirib o'tadi temani. Yursulton Chabandoz orasida chekmajak sabırlık qilib birga tomoshabinimiz Hayrat Qiron, Hayratchilar degan hurmatli ko'rganlar. Mag'iz hayratlanib chaqgan odamlarimizni ko'rib o'tiblar. Birga ajoyib Hayda geçelim ketdi o. Hayda outqa. Hayda outqa. Out. Etat oğlan. Ya jekeme qayradan. Aytsancha qarshida ayqaq bo'lar degan. Qo'ntay chiqdi. Susamiz. Ay jonivorni, maşallah. Jonivorim ishni berasing, Qo'ntay sen. Susamir ishni berasing sen. Jolota berdi, jolota. Yendi. Jatqir. Vay, bu yoqdan kelib. Götürdün. Bazıları takımga. Takımga bastırgan uçuru Qo'ntay. Anas jonivorim Susamir. Qana. Quvonishbek Chabandoz. Bas qamchilaymi? Chiqding bu Qo'ntay, hayda! Baratat dostlar, Qo'ntay yalnız chiqib baratat, Shashilbaş kerakmi? Shashilbaş kerak Qo'ntay. Qana. Sürme topdan sürünüp baratat Argostay. Altqa chiqib ketdi. Qaytding Qo'ntay. Sana kuch quvvat. Qo'ntay. Gelding. Hareketni jazo topdi. Qana. Qo'rg'ovchilar berdi. Qo'rg'ovchilar kelish kerak yordamga. Qo'ntay. Qo'rg'ovchilar qayoqda yuribdi? Qo'rg'ovchilar. Arqaga. Tag'imda Qo'ntayning o'zini taqimda ular. Keladi Qo'ntay. Qana Shashilba. Qayoqda yuribdi? Salom dostlar. Salom Muratga. Esep sandari 1-1. Qo'ntay barakeldi dostlar. Susamir jonivorim. Voy jonivorim. 1-1 esep sandari. Buyursa Munaka. Ey Allah. Ketdi qilishqirga jangirdi. Kelatat. Jetemko. Emko jatqin ortadan jilba vaqtin üstünden. Ko'tarildi uloq. Jarmash. O, arkada qolib ketdi. Ay. Ömürbek üstünde turasın. Ay ba. Qana. Voy, ko'tarib ketdi dostlar bu yoqdan degan Abdulay Xonishonbek.
Oy oy, öte tez ko'tarib ketdi. Qana qo'rg'ovchilar! Qo'rg'ovchilar chiqqila oldiga! Chiqqila qo'rg'ovchilar oldiga! Baratat qanday bo'lar ekan endi? Oo, jet qardi. Out. Kaçıktı yok, çıkılı okşuyor. Çıkılı ekan outga. Çıkılı outga hozircha. Juvazın yerlan Jarmas. Oy, gelip kaldık o. Yerga tushdi. Yo'q, yerga tushdi. Yerga tushdi. Qayra uloqdan eng ketgan ekan do'stlar. Qayra yerda uloq, qayra endi. Qani bizni qo'lda ko'p bor yo'q. Senga bizni qo'ldaysan. Ay, jigit. Endi. Oy, qo'ydi. Jetkili ortidan, jetkili qalmag'ini. Serke yerde qayradan. Serke desem ben de serkede oturum bu. Mulyaş. Uf. Jet. Jıl bağıla uak üstünden. Ay Manas sençi. Ya jigit ayda yeme. Favorit dostlar Manas Niyazov favorit benim Barasat çaldı bette. Bas kamçını ayda. Ya Allah. Kırsıktan saktay görünüyor olsa dağı. Bir vuruval attı. Kana kalgan Zaşlikler jargıla ortamı. Ayda Nurzaman. Çık ortadan kestin mi nayemi? Ayda Manas ayda. Hayda, kana. Şaşırma. Oy. Ne olup ketdi ekan? Salım bolar ekan dostlar. Salım. 2-1 esep sandары. Barakeldi. Muna dostlar, qanday to'sqoqlikqa qaramay. Salım ketdi. Boy. Kyrgyzstan was playing under the number 2-1 bilan oldiga chiqdik dostlar buyursa. Manas almashda attı tumanga. 2 points to 1. Evet Januar Mey. Kalsın ışkırgı жаңырды. Laf yerdi. Hayda emi жақынырақ gel. Жоқ dostlar Manas. Бұл жолы Mustaq'tı beni çıkan eken Barakel'de. Kuşçuay hayda. Hay Januar Mey. Baytoru gelip kalan eken. Sürme top olup kaldı. Out kaçıp gitmez oldu. Asılsa kıyar denizge. Jekeme dostlar. Jekeme. Jaman tuzada jaman görürmenler. Yedi sorayda. Oynaş gerek. Diye de canlı hissetken gerek yok. Oynaş gerek. Taşmayın çapsa da. Barakel'de yendin mi? Ersultan. Çıkmay durup takımga bak. Koyarak bıçakta var. Boy. Haydadın yeme Ersultan. Hayda yeme. Şu boyunca. Attı vuruş gerek. Manas Baratat pas veriş gerek. Pas verdi Manas'a dostlar. Ha Januar'ın Mustang sen istik lazım Manas hayda yeme. Ay. Baratazın. Köşeden bir sürü alattı. Ay. Nomor ala dostlar. Jarıp qaytı biray vurup durup. Kana. Oy. Mına takımdı qaragana dostlar. Қолдан қармалған тұрмай жақтан. Ay. Қайтарыш керек, аутқа шығармай. Аутқа шығып кетті. Jekeme. 7 minutda o'tib boratat dostlar.
Ahim susamırım maşallah. Kuantay eldin mi kolungan senin Kuantay? Koluna bereke koluna. Ya Allah Allah. Bas takımga jaksa çiğlen çıkpay turup. Bastın takımga. Çıktın mı? Kana. Jarıp ketkile. Korgomçular sizler işleriniz var hazır. Bambiyoshka olup atat dostlar. Bambiyoshka olup atat. Gerek buyuruza. Oy daim aydın Kuantay. Salım dostlar. Salım mınake. Salım baldı. 3-1 esasından yaşantır. Oy mana dostlar. Ehtiyat bolma. Ne olup atat? Kamçı götürmeye başlandı udağa. Panikaga kaldırmagılar. Teňelbegine beri gelemeş gerek boldu. The player under the number 2, Silvano Kubançbek. Kırgızistan National Team leads 3 points to 1. Mına dostlar bizdin ökülçülük federasiya bizdin trenerler kavuslarga өздөрүнүн аралашуулугун билдирип атат. Мына камчыламай моменттерде топ карабайсыңарбы деген тайрыздачы. Достор, не oldu? Bu yakta түшүнүксүз жагдай болуп атат го. Не oldu? Түшүнбөй атабыз биз достор. Bu yakta жетекчи башчылар менен кошо келе атат. İnşallah. Spetsnazlar aralashıp atat deyt. Alarga эмне бар эми? Неге андай болуп атат достор? Spetsnazlar уруп атат деген жүйөлөрдү келтирип атат достор. Айтып атат эми. Артқа шығаңыздар жақ қарай. 3-1 esep sanları dostlar. Hazırınca hazır oyunun başlamışını küçük turağız. Kayradan oyunga çakırıp atat iki komandanın teң dostlar. Biz de hazır alacaktan Tilek'e karşı bulacaktan kuup çıktı hem bulacaktan bilmem kандай tartabız. Küçülük olboygu, mon var, tozup turat aldı üstü. Jazamanlığa çıkargan eken dostlar. Hazırkı ketti dostlarım. Endi şul жерден болушунча тартып турабыз эми. Бул жактан башка мүмкүнчүлүк болду атат андакка чыкканда. Көтөрдү. Аутка тартыш керек. Аутка чыкканча. Жок. Баракелде ким экен бул? Куантайбы? Кайсы оюнчу кармап турган? Жок, бул Өмүрбек экен достор. Эми Салманов көңүл буруш керек. Кана. Тартты, ажабайсың. Ерман Төлөбек бал кесте. Сыйлактан кармап жарбашкан экен, аутка чыгып кетти достор. Демек жекеме-жеке кайрадан. Ya kim çıkar eken dostlar, karab turalычı. Kuantay gel atat. Kuantay. Mont. Canım. Susamır. İşke jaradım bu. Kana götürçü bir şeyden.
yerden bir götürücü pas verdi dostlar. Erlan Төлебеков. Ya canavar Morus kana. Kaççı beri, bir kaççı. Kaçtın mı? Bas kamçını hemen. Kamçını bas canavarın. Baratat yalnız çıktı dostlar Erlan Төлебеков. Baratat şaşılbaş gerek, aşıkbaş gerek. Kana. Salım oldu mu? Esep bolbay kaldı da vatan. Çıkıp ketken okşaydı dostlar. Biz kendi bayağı şeyin alışta olup görünmeye atar. Kayradan cekeme. Yok cekeme olmaydı eken dostlar. Bunda içinde çiğne düşmeye kalgan uçlarda şu ortadan bile başladı eken bu bak. Derecege layık. Kim bu? Altı gözle gel atat. Erlan bu kapitan Joko Rozbayev eken dostlar. Mustang mingen argımağı yemeyecek olat hazır. Jeke. Kalsın. Ne oldu? Kalıs dışkırgın gütüş gerek bu жерде erежеге layık. Kalıs dışkırgından keyin gana iki oyuncu oyundu başlaganга giriş gerek. Gitti kalıs dışkırgı. Жаңырды Susamırım gana. Kötörüp atat Kuantay dostlar. Kötörüp atat. Ana yemi. Pas berebe özü barağı. Özündeken ulak tağında da çıktı. Kuantay'da Sultanlı Kağanıç. Mınake özünde. Attı beri vur. Attı vuruş gerek canavarda. Kana bizim orgoşlar ayakta жүрөт. Ulak жерге түшүп калган экен bu. Ulak жерге түшүп калган экен. Mana askarma. Yok. Götürdü alıp kaçın. Yok alıp kaç çıkarmayın. Жерге taşlap ketken eken degince ketti. Kana. O iki aldı da. Müşektir otatta öte atat. Korgonuğa barış gerek berdi. Barış gerek. Ay ata. Abzor tozup kaldı. Sudan qarab turalım ne olgan dostlar. Yo'q, abzorni javob qaldi. Qo'rg'onuga borish kerak. Hozircha yaxshi o'rganib o'tadi dostlar. Panikaning keragi yo'q. Kontrol qilish kerak, o'ynash kerak. Kelatadi-ku. Qana bizning berkilar, qo'rg'ovchilar. Dağım böyle 30 sekund vaqt kaldı. 30 sekund qarmab qo'yish kerak. 30 sekund. Tiyaq obzor ko'rinmay qoldi. Oldin javob qoldi. 15 sekund vaqt kaldı. Chidab qolinglar yigitlar hemen. 15 sekund. 10 sekund. 7 sekund. Bana keldi. Altqa süylep çıkardı dostlar o geçti. O'shenti birinchi taym 3-1 eşelmenen keyifler çıktı Xudoy buyursa. Ikkinchi taymdan kezgaymiz dostlar. Buna dostlar bizning buyurmanlarımız. Qarag'lachi. Bir oyun üçün qancha ming chaqirımlıkты bazıp kelip komandamızды qo'llab yormandik qilib atgan yigitlar azamatсыңар. Bunaka. Bu yoqda bir top. Qisqasi bu variant bor edi. Shu tribuna yoqdan ko'p chiqib atadi. Qirg'izistondagi jeleklar ustiga keldi.
Өтүп экинчи тайм башталды, достор. Азыр биздики Кыргызстан командасы жогору жакта казанга салат, ал эми Казакстан командасы ылдый чийинге салышат. Эсеп сандары 3-1 азырынча. Аяк кимде экен көрүнбөй калды. Өмүрбек экен да достор, өмүрбек экен улар. О, жаныбарым Роки. Айдачы Роки. Баратат достор. Өмүрбек баратат. Бардыгы чуу болду. Кана шашылбай Өмүрбек. Салым. Сөлмес деп атат го. Эмне болду? Сөлмес деп атат. Чийиндин кырына туруп калган окшойт. Шашылбай салса болмок. Себеби деген өтө артындагы аралык алыс болчу. Негедир шашып койду же. Шунаса түшпөй калды. Шундай болуп атат кыскасы достор. Бияка барсам, бияка кубат, бияка барсам, бияктан кубат. Улак көтөрүлгөн экен. Абылайхан энип кеткен экен достор, арттан кууп баратат. Баратат, кана. Кандай болар экен? Салым деп атат. Азыр көрөлүчү кандай болуп атат. Кайталап берет болуш керек. Üçek esep sandары. Üç. Oynaş gerek hem jigitler, oynaş gerek. Ulak жерде кайрадан эле. Улак көтөрүлүп атат достор. Ерсултан эгер жаңылбасам, азыр көрүнбөй атат, Ерсултан экен. Такымды басып турат, паска чыгыш керек, кана ким бар? Кетти достор, Майрамбек Азияга кетти пас. Азияга кетти, кана жаныбарым Азия. Баратат Рысбеков Майрамбек достор. Баратат, кана чыкчы Майрамбек, каяктасың? Каяка кетип калды? Каякта жүрөт. Биякта экиден коргоочулар бири-бирин кармап турган учуру. Аут жака кетип калды. Эмне болду? Ай ата. Сүрмө топко кошулган экен го. Аутка чыгып кеткен окшойт. Улак көтөрүп чыккан экен достор. Куманбектеке. Баратат кана. Башта кылыш керек го. Кана биздин коргоочулар. Кармаш керек. Жеттиң го. Корғаныш керек. Olmuş керек алдым. Қана, қаяқта жүрек. Ай, салым болған екен ғой. Салым болған екен. 3-3 болып қалды есеп сандары. Uzoq жерде же тақымда аутқа шығып кеткен екен. Çekeme joker hayrandan. Жармаш керек. Сегіз кеші делейді тұлға. Қырғызстанның ойыншыларды қорғансы беріңдер.
жарым стаканса. Ağız akılından kez gelgen Sağın sayın. Жарым ашқыла, қана зашник аттарымыз. Pas берген екен достар. Şu менен айдаш керек эми. Айдаш керек катарынан. Дагы көрмөй калды. Өзлерінің стандарты бұзылып жатпылар. Қазақтар жалаң өздері су жасап кетті. Болмайды андай. Өздері жанаса мұны өскен екен. Çıktı okşaydı. Avutqa sürep atat, avutqa çıqaş керек şuna эми. Жоқ. Улак. Муляш таштап кеткен екен ойын таласына. Çekemeyecek. Etraf gibi değil. Havası kırıyla okşaydı abi. Kamandanın kay şamandandan hürriyetten gelip kay kamandanın pazar sunumuna hazır yer altında yıvıramız hürmetli görünenler güneşmeden alındı. Bilgisi bilmegen yok. Ne oldu? Çok. Dışarı aytkanız görüşüge Kaçın otur. Ne oldu kan? Görüşüge bağımlılığında yekimizde hayvanlarına durumda hürmetli. Dostlar, Yer Sultan'ga. Yeni qanday olur ekan endi? Ne koydun? Жазамам. Çoğundu da. Жазамам. Жоқ, беріп қойды бай. Қырғызстан. Çoktan çoğundu. Жоқ. Ошоны түшүнбөй калдым мен. Кандай ортого турбай коеюн деп койду окшойт. Dört üç volt kaldı dostlar. 8 minut vakit. Gitti. Oy barakelde karmayımı. Bu vakit yerde. Kuantay. Kuantay. Ay atay. Yemko uvaktı cap. Екеуі талаш барады достар Қуантай менен. Ал. Үштеп бұл қалды есеп сандары. Достар, бұяқта көрмаңдар уақытты тоқтатқыла деп қиқырып атады, таблода уақытты. Ей, ошон неге андай болады білбейм. Уақыт тоқтаған жоқ бірақ. Не oldu? Қалсыз қандай болып башталды, қандай болды? Түсінбей қалдым мен достар. Қармаймен бір жақтан әне. Жазамамы кірді ме? Жазамамы кірді. Қайрадан 4-4 бол ойын жүреді әм бұл жағына. Ұшырда
Stop gidiyor atak değil. Arkanda ne buldu atak şimdi? Bulak жерден iyice takımda o. Götürmek götürgen ekan var. Outga chiqib ketgan ekan. Qayerdan jekmejek bo'lib hozir. Qayra ko'tarildi doktorlar. Boshqa qolish kerak ekan, qana. Qo'rg'onga borish kerak. Ablay Xondan taqimdan bor. Jonivorlar men ishga qo'g'lashar deyirlar. Jarmashchi. Jarmashchi Erlan. Jarmash. Muerde деген çağdır деген Karşılaştın mı? Çekemeyecek ya. Avutla çıkıp ettim. Ne oldu bu vakit? Bir жарым минут vaqt qoldi do'stlar. Vaqtni boshlab o'tadi, vaqt o'tib o'tadi. Boshqacha. Tag'inda da boshqa o'tadi. Vaqt o'tdi. Qana qo'rg'ovchilar chiqib ketdi-ku. Qo'rg'ovchilar jamashqalar qo'rg'ovchilar. Bu vaqt yerga tushgan o'xshaydi. Yerda ekan Ömürbek qana. Ömürbek. Roki. Ömürbek qana bir ishga jarasi tushirdim. Voy jonivorim. Qaytchi chiqchi. Chiqchi. Qana qo'rg'ovchilar. Jonivorim haydachi Ömürbek. Baratat dostlar. Baratat. Ömürbek baratat uloq bilan. To'qsu oxirgi sekundalar dostlar. Kelib qoldi Qozonga. Qozonga endi keyinga. Jetemi. Jet. Salım. Esep kaldı. Esep kalıngan ekan. Dostlar. Qana. Qaytalab ko'raylik. O. Qo'lab o'tib demak esep kalıngan. Esep kalınıptı dostlar. 4 esep sonları vaqt bitdi. 4 bilan. Vaqt bitdi. Mana dostlar, oxirgi sekundalarda salib ketgan Ömürbek Esenoğlu. Bu yoqda Ömürbek'te qiqirib o'tadi. Demi qo'shimcha vaqt beriladi 10 minutda dostlar. Mana dostlar, o'shanda qolishmishga jangirdi qo'shimcha 10 minutda.
Uakıt verildi. Esep sandары азырынча 4-4. Улак жерде дегенче көтөрүлүп атат Улак. Өмүрбек биги. Эки оюнчу эки жактан кармап калган окшойт. Өмүрбек бир жагы Өмүрбекте жүрөт, бир жагы бардыгы жармашып калган бул бака. Мынакей Улак, буякта экен көрсө. Аутка чыгып баратат, аутка. Ой, аутка чыгып кетти. Жок болуп атат, достор. Улак еңип кеткен экен. Ана эми. Улак еңип кеткен экен. Защиттер каякта? Жабыш керек. Барып калды достор, моң карап калгыла. Мына коргоочулар. Коргоочулар караштырган ушул жерде. Чийиндин жанында турушат достор. Чийиндин жанында. Защитниктерин байлашкан. Коргоочулар. Жетинчи минут өтүп баратат. Гана кармаш керек защитниктер. Салымдап атат го достор. Салымдап атат го. Достор. Казакстан командасы. Gösterdi savunmanın. Ötüp çıktı.